Vrlo je važno da građani znaju da svi podaci, ako ih možemo nazvati podacima, od čega je većina podataka koji se trenutno iznose u javnost putem određenih društvenih mreža, zapravo su operativni podaci službi bezbjednosti Crne Gore i oni služe samo u cilju diskreditacije onih ljudi koji se pokušavaju boriti protiv hobotnice koja je više od 30 godina držala zarobljenu državu Crnu Goru. Pravo pitanje jeste zapravo ko, kako i na koji način te podatke sada dostavlja ovim licima koja nisu dostupna organima reda. Ali također postoji jedna velika bojazan da određeni broj ljudi u političkom i bezbjednosnom establishmentu i dan danas, uslovno rečeno, sjedi na dvije stolice, nadajući se da će se bivši režim vratiti, a ujedno čuvaju svoju odstupnicu na način što se i dalje drže trenutne političke većine i na taj način, uslovno rečeno, pokušavaju sebe zaštititi. Ali ono što je važno jeste činjenica da međunarodni partneri Crne Gore odlično znaju već duže od 30 godina ko je i koje funkcije obnaša u bezbjednosno-političkom sektoru Crne Gore, tako da koliko je poznato iz medija, ali i svima nama koji se bavimo bezbjednošću i sa naučne, ali i operativne strane, jeste da niko neće biti pošteđen i da će do svakoga stići, kako to pojedini političari vole da kažu, ruka pravde.